Muilan dan namai hadau ki buhipak amai tau bujine se kawang bada yelak pa tuman minyong pha Oyen Ocean dan apo yelak pa online hadau ki ya yo pa kam buhipak yalak jine se chai ngonang lai ngonang numan de kawang ai yelak pa muhiman si se hadau chana tamnang kawang ngau ya atai soma de wa ngau pha cha i hadau ki i hute nang tuman phai music director hayanga youth director emnia localai pu hadawa tuman telegram ma localai ya recording meng yang hadau ki sonang tau kai yo nok sama yo bakam bu hipak ya wanda hayanga yo hipak ta wanda hadau hema okpusina iman hem lokpu record na meng bu hadau chaya singa ya ngang ha se hadau china tamnang tuman yo bakam bu hipak ya lak jing na se upa tuman chamlakai tuman hadau localai bu hipak ngolak tau kai kawang mikti siwa tamlak jing na se hadau hem singa malak jing na se ngang yo se hadau china tamnang yo bu hipak ya khaning wangdang mango bu upa Muhiman bu hipak amai tau bu jingna senang daya lak paminyong panang ka dok nyu chu wan yamai ba takatan bu wangyang wangi yamai bu sepayong bu hayang chu dai mongsang bu saha tu mana tanying ani chainang kawang nang ya ha chau yelak pa tu manda sipsipa hayang tu man yelak palam voi bungo pa kada adam takadena sanga seusi ngo ya poi toloi mai bu uba nang yelak pa pha dam pha uba chu dai mongsang ngo ya poi kawang nang yelak pa mong hambu ateng lak lak nanga yelak pe imanda mohi mana tamsi takdena sanga sausi ngo ya pe mai dambu kawang nanga yelak pe iman jingna sa pha dampa yo pa khambu yop nok ma yechem ya pe tuman yu nok sama tuman yo pa khambu hipak ya achem nang sa tuman mong hambung onang hayang hadau ki tani jingoi sa tuman yo pa khambu hipak nok sama ya ape nang da khoi kawang nang ya ha chaw tuman da yelak palam boi bung opha da khoi kawang nang ya ha chaw tuman shom ai bung opha tuman da nanga yelak pa pau tu bung opha sa wang dang apa ka wang de chisumun mayup nang tolan ase uba nang monga ye amen tuman eyen ma ngo ochong lak jing na se ating lak pu ka talan de enye ne ka wang ngau maya phanjang a kem lak ka wang ngau maya phanjang a ta ngau lak hadau inang hayang hadau ka wang ngau wa bible mang hai ngo nang alau akan phi de tuman ne yam ya pui hadau wa ka wang ngau tok te yenang hayang a ka tok new marketing phailai bu de lai wan de bible highest selling books setaman nginang phailai yau bu ka talana sakpu ma duenan sakpu ma chi ya hangi sakpu chi ya bible highest lai yau bu yo ma bible ka talan ma pu saknang se hadau ngaulan chainang hayang atumana hadau bible ka talana hasina hangna sakpu se taiwan de ka talana bible ihu bu hadau mong ngai bu se teman te daunang hayang hadawa yong mai bu muhiman ngau na meng bu jing se ka talan pet bu hayang hadau chaya singa iya lai wande yenyi bu dau lak se mong ham bu ngo bu jing se ka talana bible sak lak jing se pet nang se dawa ateng lak nang hayang hadau bible sing lak jing se yong maya ngang ha ki bak phi ma tumana ka wang ngau inang hayang boi ka wang ngau tumana yising okama Bible nyan bu hadau details temana hadau yising okama temana muhiman je tolak hayang teman yen ngo chong bu me muhiman je ngolak hayang hadau ngau me ya phanyang teman ye kem okpu na meng kama yenyi bu temana ye tolak tau kai yenyi bu tolak jing se teman yen wang ngoi bu phai ngolak jing se teman yen ka wang muhiman bu phai wang ngoi ngolak jing se ya ka wang ngau hadau yong me ye singlak bongbong Bible yong me ye singlak bongbong hayang hadau bible singlak jing se kawang ngau singlak jing se tumana singa ya laka bible la tanyi tuman chen me nyan bu yechi tanyi tuman chen jing ne nyan bu yechi hayang boy asong wan de bu ka ta lan jing se tuman apu palan tuman pu shon nan jing se nyan bu hipak hadau nyan bu lai cha ne tuman nginang tau kai ngau kek lan vocabulary hayang tui nan hayang yen mok yen ha hayang men hayang nyui pan chang iwan de temana bung hau de lai jilak temana hadau singlak bongbong bible la tanyi teman konteks me teman de nyan bu yechi bible la kawang ka talan se jisu krista ibu me hayang kawang ibu me judilan jewish israel ka talan li buchat se temana nginang bible de iwan de bible de lai wan de hayang hadau ka talan jing na se nyan bungo nang saumai buwe tanyi temana hadau bible i oklak na teman yak mango nang
sau mai bua tu mana hadau auyan ausine kawang ngau tu ating lak lakai hadau ka talana yanji pu tau lak se tu mana tanyi singa ya nang tau kai hadau kan tu mana yong mai sing lak ngonang pai bala ka ta cha nyan bu ji nyui cha me yan bu ji hipak cha menyan bu ji tau kai tu mana hadau over bible ilakai bungau yong mai sing lak ne nyui phan cheng hayang iman nyui ngo wang lam cheng hayang iman hipak nyan bu hipak hadau cheng bible background tu mana yong mai sing lak na ngonang hayang bible even the we have to read between the lines bible hangi ibusi tani tuman chen ma hangi ngo busi tuman hadawa tuman yapan ma hanga ngau lep tuman ngo chonglak tuman sing yalak hadaw yong mai tuman bible even the sing yalak bongbong tani tu tuman pai ngau bua hadaw bible la hanga singlak hayang bible tuman da hangi ba sing na tam hu busi hadaw ihu te nang Bible tu mana sing netam hubua Bible la tengok nang kawang ngawa tengok nang hayang hadau tinga Yesus Kristus ngonang we are expected to know and to understand the truth Yesus ipen lande iangge katalana tawa auhi se inangge si wanda kata adama hiba hayang hiba lan yo mecha hayang nanga hibalan gibu kata cha sahai normal understanding hadau ngo yang ki hayang Yesus ni si iman de yang ki hama numana tawa awi se inangki si wande Peter ibua nanga kawang Yesus Kristus se hadau ki chan ya ki hayang hadau ki chan wande nang ating lakpu hadau tang ma puminok bilak se hadau Yesus Kristus Peter di ibu ngonang hayang iben lan di ibu ngonang tenyi teman puminok chonglak jingne se tenyi nang hayang atau teman ayen yaha ma chonglak jingne sia tumana ateng singlak bongbong hayang hadau atinga kawang ngonang hayang hadau atinga Yesus Kristus ngonang dokoi tuman hadau yong maya singlak jingne se ngangha John apong tat aleng telemmen ni mangi bua John chapter 8 verse 32 mangi bua then you will know the truth and the truth will set you free numan ating singlak hayang hadau ating kaya numan lana tamlak se nyan ngonang hayang hadau atinga Yesus Kristus ngonang hayang atuman anu rahama sang opu hadawa Yesus Kristus hai lana tamlak de koi bible tuman de nyahupu bible tuman de hadawa singya kama maya sibu si ibua ating jang ating sing hubu ating sing netam hubu hayang atau atinga Yesus Kristus ngonang Bible hadau tumanda sing netam hubu Yesus Kristus sing netam hubu ngonang kawang man sing bu Yesus Kristus jeng man sing bu hadau ka talanda Bible i yang hadau Yesus Kristus jeng nyau tam hubu Yesus Kristus jeng i tam bu hubu hadau ngonang tau kai tumana Bible i wande cha chang cha ngau ki alau lai ibu ki yechi hayang boy Bible i yang tuman hadau ngau ting sing lak bongbong hayang hadau Yesus Kristus sing lak bongbong kawang sing lak bongbong Bible lai kawang ai sing kama hadawa alau ka tok nyu lai ibu ki yang olak Bible lai hadau ngau ting se tuman ya kama alau lai alau pu ngau chang ibu ki cha chang cha tuman yalak takoi Bible i wande tuman yong mong pha tuman jude tuman mong chang kana mong pha tuman mik epa hadau kawang ngau yong mai sing yalak sing nasa tumana ngang ha ni supu pa ma hadau Bible i wande tumana sing yalak Bible mapu sing yalaka Bible i bua kawang ngau ma ya phanjanga tuman chonglak bongbong si inang tuman wong ma ya phanjanga yichi tuman sing nyung nyu tuman hakalong bu ma tuman wong nang bu ma hadau ma yichi tuman jude konjong ma ya phanjanga chonglak cheng ibu yichi hayang boy kawang ngau ma ya phanjanga chonglak cheng ibu ngonang pole Romans landi ibu Rom apong pan aleng pan menit me teman ngi ibu ating lak bua jai bu ma bu painang hayang jai bua kawang ngau ma bu se teman ngi nang faith comes by hearing and hearing the word of God hayang hadau jai bua kawang ngau hadau jai bu ma bu teman ating lak bu painang si inang hayang hadau teman chong bua kawang ngau ma ya phanjanga chonglak bongbong teman wong ma
ota ta chong ha tuman sing hengin me hayang tuman hakalung bu me tuman wong nang bu me mong chong me yechi hayang boy ka wang ngao me ya phan yang ka wang ngao da ating lak bu me ha thau me ya phan yang tuman ya ha me chong lak jing na se tuman ating lak bu me chong lak jing na se tuman ngang ha lem shupu ba me we are expected to correctly handle the word of God ka wang ngawa yong me ya teng khak ka ha thau chon lak jing na se ngang lak bong bong sa Bible tuman di inang wo nei wang bu tuman hipak me Bible ma ya phan yang hayang Bible da yak sing yang hayang Jesus Christ men me Bible da adau ki ma pu ka ta la na adau ki ibu ngonang hayang boy ka wang ngau ibua ka wang ngawa cha chang cha ye chon lak wo nei wang bu me ye chon lak se tuman di ibu ngonang ka wang ngawa ting khak ka chon lak bong bong pole Timothy de hang bu ngau nang hayang Timothy ni sipu ba Timothy apong ni aleng pen manga da lai wan de Timothy de ibu ka wang ngau wa hadau me ya phan yang ka wang mai nang gi se approve na meng bu hadau ka ta cha na nang ngo dau hayang hadau ka wang ngau yawau ba ka wang ngau chun dau hayang ting khak ka hadau me ya phan yang ka ta lan de ko nyong ngau lai dau ka ta lan de hadau ting khak ka chun lak jing na se wang ngoi bu ma chun lak jing na se atung ma chun lak jing na se hayang hadau me ya phan yang ngo lak jing na se Timothy de hadau ka dalan de nyau do se Paul heng bu tuman ngi nang hayang Timothy ayen de lai wan de Timothy ayena mainangi se ya phan yang ka wang nga ma ya phan yang chong bu hadau ka da cha na tuman ngi nang pali su bu ba ma Bible ma bu tuman sing ya la ka wang ka nyen wang ha hadau ling bu hadau tuman sing ya lak wong pong ka wang tuman jing na se ma pu ka nyen wang ha toiling bungo nang hayang Jesus Christa ka wang aha se pai bu ka tok nyu de pai bungo nang hayang ma pu ka ta la ne Jesus Christa ye sing bungo nang hayang boy oyen osin ne ating lak nang oyen osin ne Bible inang hadu ka ta la ne Bible me pu ka wang hadu me pu Jesus Christa yong mai sing nang hayang Bible me pu tuman sing ya la ka Jesus Christa ka wang aha ma pu ka ta la ne Jesus Christa ka tok nyu mango an de iya Joseph hay Mary aha se ya pu ngi nang hayang ma bu ka ta la ne Jesus Christa hi ba se ya pu ngi nang hayang boy tuman sing ya la ka Jesus Christa kawang aha se tuman sing lak bong bong Peter sing bu ki tumano hadau kawang chenga yong mai sing lak bong bong mysteries ka nyen wang hadawa Israel lan jing ne se hay kawang ngawa hadau ki li bu cha che yang ge hayang boy over Paul hadau kon yaw ngau lai ilak bai yin hu lan du hadau kawang ngau hadau pong atam hu pu hadau lepu i kawang pai hau yang pai ma hadau lepu i mong lepe hadau kon yaw ngau lai bu tamana ngi nang hayang hadau Jerusalem me i yang ge hadau kawang ngawa Israel lan jing ne sa hai ye chi lo ye chi hayang boy ka tok nyu akan phi de anuk awong de khong kam bu de ka wang ngawa pong tam lak wong bong se i bu hadau i akeng nyu ngo yang ge hayang yen hu lan jing ne se ia missionary cha na tuman ngi na tni tuman sau mai bu Bible la Israel lan jing ne se nyan chi bu de tni tuman yak ta ngoi ngo nang hayang hadau jing ne se tuman hallelujah praise God se tuman ka wang de tuman min yong pha Bible la tni tuman yen chong lak jing na se hayang hadau ma ya phan yang tuman sing ya lak jing na se tuman ngang ha Ephesia apong lem leng cha ma bu pali de tuman lai wan de Paul ipu I wrote to you that when you read you may understand the mystery of God Paul Ephesia lan di ibu tau hadau nyanang hayang au tuman numana tau ilakai numana ka nyen wang ha Jesus Christa ka nyen wang ha hadau lingbu hadau sing lak jing na se tau hadau nyanang se tuman ngi nang Jesus Christa tuman yen lak jing na se ka dong nyu de pai si bu de tuman hadau ye sing ba Bible i hayang boy hadau ye sing kama cha chang cha bu lai na meng lak tau koi tuman Bible i wan de yong mai ya sing na ngang ha hayang tuman let us read between the line ka wang ngau ma hangi nyan bu si hayang tani tuman yen me lep hangi sing lak si hadau tuman yong mai ngang ha how do you read your Bible nang Bible la hang ge i nang gi do you try to understand the Bible what does it mean Bible me hangi nyan bu si
se nang hadau sing ya lak jing ne se nang ngang ya hayang hadau ngau kek lan hadau man nyan bu each and every ngau kek ka bible hangi ibusi se nang sing ok ya hayang hadau sing lak jing ne se nang ngang ya tewa ngang ya tuman ayen de tok lai ha hayang hadau ka wa ngau sing ya lak jing ne se tuman ngang ha apa bible ilakai hayang apa hadau sing lakai tuman ka wa ngau me nyana ngo pu kia ka wang mo pu moi man ngolak hayang ka wang a tuman de lamboi kelak sa mong ham bu ngonang tong bu hipak mau yelak pa tuman yen ka wang a ma ya phanyang ngo ha sa taw hadau tam han tam nang ka wang a ka ya tuman yen de moi man tam pa amen